O kom imaš lijepo, o Kari Stefanu nemam lijepo mišljenje, nelojalan drug, nelojalan prijatelj, nemam lijepo mišljenje. Nemam. Ovo pranje za ušaviju i to mi tek bljuvotina, tako da nemam lijepo mišljenje. Mislim, baš nemam lijepo mišljenje, iskreno. Kad sam ja u pitanju, on se pokazao kao nelojalan prijatelj, a kad su drugi u pitanju, to me ne zanima. Vidim da malo se nešto trga u reality, ali nema kapaciteta on za reality učesnika. Ako mislite na Stefana Karića. Nema kapaciteta da bude reality učesnik. Radmila Marti je došla do razine člana 32. A Matora, predator, zaštićeni predator u realitiju. Ona je zaštićeni predator u realitiju, mislim da ima iza sebe jaku, neku, nije to baza nego zaštitu jaku u realitiju. Matora, jako loš čovjek, jako loš prijatelj, nikome se nije pokazala prijatelj. Ko je najveća tranja od voditelja na Pinku? Kako najveća tranja od voditelja? Nisam te razumio. Misliš ovo Milan Milošević, prdež, klasičan prdež. Dozvoli, ljudi, nemojte da mi pričate vi o tome ko je kakav kad ima zaštitu produkcije. Pustite me toga. Evo, Milan Milošević ima bubicu u ušima, pitanje sad se pravi važan. Milan Milošević je u Zadruzi 1 dozvolio da ga Miki šklapi po glavi ko posljednju tranju i da ćuti tamo, nema Miki da me biješ, i onda si posle toga postao voditelj i ti si kao bitan, prdež običan, Milan Milošević, prdež običan. Pederko, prdež običan. Prdež, Darko.